Anyang laki din! Oh, bakit? Pwede ka pa'y lagid na. Maturog tan. Kuwang amin, Aldong. Anya ko ha. Agid na kan ata maturog tan. Aldong, dakal tinaglakwam iti natin mo. Saan ka di? Wala, bakit? Dakal Igatangan nakman nga rod iti napintas a cellphone. Sukatak ko maday to'y daanan a cellphone ko. Ala, bakit? Ika nga rod iti gatang mo iti baro a cellphone mo. Tasya kung timangusar di tadaan a cellphone mo. Ay na, ay agyang manaklakay. Thank you, lakay. Nilaki din to'y bakit ko aya. Ay na, agyang manakalakay. At danton ka barbaro a cellphone ko. Wala. Ipay ko amin akayat yu iti anak ta. Tay patpatag kayo unay. Katinton bigat met lang. Ika gumatangin iti baro a cellphone mo. Nanang, awirin nyo man pa'y ni Boy. Tainak man ijay ili. Inak gumatang iti cellphone ko. Ha? Cellphone? Katadamot cellphone mo Basta awirin nyo ni Boy tainak ijay ili. Sige. Insaganam ka diti gatas na. Ang mga numabisinan. Una nang, nakasaganan. Ipadidiyulatan kan kwa na. Di kag baybayag Uy, nanang, mabitak laang. Kanaguray ka. Apay ngay akas ta tilagam. Nakar-arjod ka mat. Kundi lipstick ka pa'y. Sakot, hindi gusmon samot ng tibang banglaw. Awan mo't dakas na, nanang. Nay, tay kunak di kag baybayag. Agsubli ka adagos, mileng. Uy, nanang, mabitak laang. Nagpintas na itang ginatang mo cellphone mo darling. Uy, darling. Amo matenti asawa. Noan niya ti kayat ko, ikarigatan na nga ipaay. Apay ngay nga raw, na in love ka pa ila kanya. Uy, darling. Taadayo natataer ka ngam nilakay ko, nga agmulmula laang itinatang. Di kagdanag, miling darling. Tay ayatan ka mait. Ay no. Day tagat ti kailiw ko kan ka, Roger, darling. Dagiti nasamit nga agak mo. Ay no. Day tamot ti kailiw ko kan ka, miling darling. Dagiti nasamit nga agak mo. Ay, agurek ka. Agpicture taman kit di, darling. O sige. Smile. 1, 2, 3. Oh, aday ta. Ay no, napintasak dito ya. Nataer ka mo, darling. Wala, pumanaw tan dito parke. Mapisina kon, miling darling. O sige, intangarudan mang restaurant, darling. Darling miling, adda ka di natda akwartam dito, ha? Adda kasapulak nga minti 2,000. Tay gatang ko ti agas ni nanang ko. Kimaro nga minti sakit na, darling. Tay sakit na iti puso? Uwan nga raw, darling. O sige, Roger, darling. Mabit na ang taikan ka iti 2,000, Kan uray saan mo nabayatan? Agpaisaw? Ay na, agyaman at ngarod no kasta, darling. Mabit na ang tamangalak iti bag ko. 1, 2. Oh, adoy. 2,000 day ta, darling. Ipaypay ko pa'y Ay, di mon ipaypay akasta, ha? Si kamot, darling. Adoy. Awatam nga rodan day to'y 2,000. Agyaman akmanen. Miling, darling. Ala, ituloy tantimangan, darling. Ay, swerte ka talaga kan ka, darling.
Tasipod namammo ka, iliblibre naklangaro din iti restaurant, di mo pa'y pabayadan dagiti utangag ken ka. Ayos lang, darling. Ngamin, ay ayatan ka unay, darling. Apay ka di anak kabaybayag kami, Leng. Sangit itay ni Boy. Sapsapulan na ka. Naimbaglangan at nakaturugan. Itayag sa parimwar ka. Sumit nga tan, nagsubli ka? Ala, di kay agungitin nanang. Sana balit ata akon. O sige, ubak nga rodan ni Boy. Taagawid kamin. Kat, ayan ti cellphone mo, ginatag mo. Ada dito ba ko Kita man. Anya lakit din ayan nanang. Kitain nyo pa'y laang. Kat di yung matammo ti ag cellphone. Basta kayat ko ang makita. Tanya nga iti amok. Nunapan ka naglalaki. Anya? Ay namileng. Di mo urayan na dumanon iti asawam ti aramidam. Itapay laang agbalbaliw kan. Saan ko matngarod nga ay ayatan ni Aldong nanang? Saka nakikalay sa kankwana. Unak namin no ay ayatak. Ngamsaan matgayam. Mileng, nagkalay sa kayon. Isu asur-surwam nga ayatan kan ipatag ti asawam. Nang runa pa itaadan anak yaw. Sana bali ta nagagatmat nga garden. Kan nasingput pa nilakay mo. Ay basta, saan ko ngay ayatan ni Aldong nanang? Ni Roger ti ay ayatan. Abalayan, Gloria. Umay kaikan iti nating akapuraws. Adtoy aw. Agyaman abalayan. Ay abalayan. Si kaman ti kasaritak may papan iti daytoy abanag. Taadda ngamin na amuak may papan kin ni Mileng. Nay, apay, anya dayta abalayan? Adda nakakita kan ko nga adda kanukadwa na alalakay. Kat mangmanganda iti restaurant. Pinaliw na. Kat inyawatan pa ikano ni Mileng iti kwarta. Asol a kwarta. Kayat nasawan, sangaribo day jay. Impaid pa ingarud kano ni Mileng ti kwarta. Sana inyawat iti lalakay. Kasaritam mo ti anak mo abalayan. Takaasimot ni Aldong nga anak ko nga aggargardain. Tapnulaang maipaay na ti masapsapul da. Ngamluklukwan na matgayam. Abalayan, sika ti kinasaritak. Tadyak kaya ti apa. Iso akasaritam tulaangan ti anak mo. Kat bagbagaam. May kan bakit na maturog tan? Ay, adawag ko. Mabit lang, tasong bata. Na. Hello? Apay nga ama sapol nga umadayo amang sumbat iti cellphone na. Apay nga ta? Asino ti kasarita na? Ay, surutag iti nalimad. Tadenggek no asino ti kasarita na iti cellphone. One darling, I miss you, man. I love you very much, darling. O sige, agkita tantumanin inton Sabado, darling. Sige, I love you. Bye, darling. Ay, ate, nakasarita ko ni Roger. Ay, talagang ayatan na ni Roger. Oh, I love you, Roger, darling. Ne, awan mat ni Aldong dito'y kwarto. Sa di no tinapanan na. Oh, Aldong, rimor ka gayam. Wen, napaanak ngamin nagpangin basit, tapudutin na. O sige, umuna ako na maturog. Makaturturog akon. Sige lang, bakit? Maturog kan. Buludak man ta kabarbaro o cellphone mo? Di mo matlam mo nga aramatan. Jay daan a cellphone ti aramatan. Day tati pa nang ipagarop mo. Maturog takitin. Di mon pakibiyangan ti cellphone ko. Ta di mo matlam mo nga usaran. Sipod pa'y, jak nakita nag-cellphone ka iti touchscreen.
Iso adi mo pakibyangan ti cellphone ko. Ta mga noan niya ti mataltal magam kat madadaal pay. Aldong lakay. Ikanak man pa iti kwarta ma. Adda ngamin kasi nabat ko itaagayim ko. Kat kababain mo't no awan ang pulos kwarta. Mano ka diti ka sa pulam? Uray 3,000 laang no iso. Ngam naman na yun ang pay. Ay na pagyamanak lakay. Sige. Adamot kit diti kwarta dita. Tadyak pa imot na panimbang ko. O ala nga roden. Anay yung 5,000. Ang nagdakkel mo't una yun ngay. Una, takababain mo't no awan man lakwarta. Ala, miling bakit? Ikang ka itikid-kid daw ang makwarta. Ngamin, ay-ayatan ka unay. Ipatpatag ka unay bakit? Iso nga itad ko ti kayat mo. Ipatpatag ka mo't lakay. Iso nga ikan na kun iti 5,000. Tarumwara ko. Ipaawer mo manen kanyak ta anak mo, Miling. Wana nang. Ta, sa dino ti papanam? Ingkag lalaki? Anya lakit din ni nanang aya. Anya laki din tarupam. Ha? Amo ka mapan ka manen aglalaki. Takita man day talangam, kundi lipstick ka. Sakit nakabangbanglo ka pay. Apay, no nakalipstikan kan nakabangbanglo aglalaken. Ay, amamo kan Miling. Amom ka day. In may nakisarita kanyak ti katugangam a babae. Abagbagaan ka kano. Tada na amwanda may papankan ka. Adda kano kadwam alalaki iti may sa restaurant. Kat inyawatan pa'y kano iti kwarta akulay asol. Oh, kayat nasawan, nabukol asang aribo day jay. Sakit, impaid mo pa'y kano ti kwarta sa mo inyawat. Ha? Ay, sana po no day tananang. Mileng, palagipan ka manan. Likli ka mon ti lalaki. Ipangpangrunam kit di tasawam. Tangay adamot ton anak yaw. Adatan dito'y motel, darling. Wen, darling. Imay tala dito'y tapno agsarasarita ken agin narakop. Agpating kala dita, darling. Ha? Agin narakop talaeng. Ken agsarita ta. Agpating kala dita, darling. Ha? Saan ta tulawan ti dayaw nila kay? Iso nga agpatingga talang iti rakop. Darling? Ken, awan kaganay gaya kita, darling. Ngamin, agparparikotak launay. Ni ka di manin nanang mo ti parikot mo, darling. Wen, darling, na-ospital ngaminain. Kat parikot ko ti kwarta. Awan ngamin kwartak. Taging ka ita. Kat sa anak pa nakasapol iti panggadak. Kasta ka di, darling. Apay, mano ka di ti ka sa pulam. Uray, 3,000 ako mga, darling. O sige, darling. Ikan ka iti 3,000. Kat oray di mon bayadan. No kasta? Ay, hagyaman ak, darling. Nga madamdaman nga itad ko ti kwarta. Agpicture tapay diti hotel. Tapno adda remembrance ta ditoy. O sige, oh my God. Agpicture ta, darling. Abalayan. Adagayam dito'y balayo to'y aputa. Wow na balayan. Imay na impaawer ta adda kano papanan na. Amom kaday abalayan. Adda manen nagidanon kanyak may papankin ni Miling. Anya tindanon da. Kana sino day tangagidandanon. Amangan mo't no palso tindandanon da. Saanen anasken nga ibagak no asino. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinnaawatan abalayan. Ni kanumilaing adda nakakita ken kuana itay agsapa ijay paradaan ti jeep ijay ilay. Adda kanu kadwa na alalakay. Ket inagkan na pay ti pingping tay lalakay. Anya? Sinurot na kanu ida. Ket saan ang nagpadpadlaw. Simrek da iti hotel. Anya? Luklukwen ti anak mo ti anak ko. Abalayan. Ambay ta.
Inibatanan ni Miling ti cellphone na kat simrag iti siyar. Ala ka dagos ti cellphone nang hindi suna iti lamisan. Kat rumuarak dito balay. Nagalasan da gito aladawan dito cellphone. Nalabit ada ito'y alalaki nga da iti ladawan. Kat iso tay kain inawag na idi iti darling. Tiyawanan ba in amiling. Agin inagak da pa'y iti da ito alalaki. Sada pinicture. Dahito iti may parbang iti dahito a cellphone. Bad-badakan ka cellphone. Tapno madadal ka langin. Awanan ka iti bain. Ha? Aldong, aganano ka? Nagadumatan na buong dito'y balay. Dahito bain. Ay! Huston, Aldong! Pasgadak man langin dahito apalay. Tapno mapo. Aldong! Ananom day talayter mo! Ha? Pinasgadam matan ti kurtina, Aldong! Iddapam ti apoy! Iddapam! Nanangawanan ti balay mehe pinuran ni Aldong. Imbaglang ang tanalagip ko adagos ni Boy ang nakaturog ijay silid. Kat tinaray ko nga inruar. Ay! Sikat ti sumaruno apo. Lalaki no! Aldong, anak, agparbang ka, Aldong. Isugaya man nagdawat ka kanyak iti kwarta nga igatang mo iti cellphone. Tapno ada pag picture yo ti lalakim. Agin inagak kayo pa'y sayo pinicture. Nangagmay timpok-pukaw na. Kababain kayon. Nangrunakan kami laing. Kababain kalaunay. Darling pa'y tinawag yo. Aldong. Nasakit launay tinakam ko. Itata pinuurak ti balay tayo. Si kamit ti sumaruno apurak. Ha? Ay, saan, Aldong? Saan? Pakawanan na, Kaldong lakay. Saan na maulit? Ita, Meleng, makitam ti bunga ti panaglalakim. Gapo iti sakit tinakam na. Noan niya laditan ti pinirdina. Pinuuran na pa yan ti balayaw. Pakawanan na. Kat si kamot Aldong, barok. Noan niya man ti parikot mo. Saan ang maiparbeng nga agdadaol ka iti gamit yo? Kang runaan na, saan ang maiparbeng apo uram ti balayaw? Tanagbampanugam da ita nga impundar. Nanang. Agbalbaliw kamot nga minan, Mileng. Di ka mangibabain. Nanang, pakawanan na kumaldong. Di ka kayatan. Mangipatak derak manen iti sa bali apalay. Ngam di ka kayatan akabalay. Magurgura ka, Miling! Sorry, Aldong. Pakawanan na. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Amor Julian. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.